oltung'ani aina vijana jini nemisaidia oltung'ana linyi. Kaji aina vijana? Keyieuni oltung'ani oota akili. Ore ele payian oitashe tenewueji naa kaata useefu orkasi le sirkali larin 20. Ataa oldioi larin 5. Naaku oldc larin 2. Naaku orbungei le Narok West larin ajo naa sinanu piilo aitereu 5. Enapa olong' peekijing'u lekeda 2013. Naaku namba 7 tiatua constituency e Kenya 290 te maendeleo. Naitoki ng'ole ore enapa olong' itu atum olorika le gavana naa lenkai eishurie nalaaku assistant minister le Matiang'i. Elarin 3 naitoki alo enang'ole le balarin 2. Naing'ua esiai ai ajo paalotu aing'oru olorika le gavana. Eitu ajuti tenkaraki corruption. Eitu sii arari tenkaraki atalaikine orkasi. Ataasa orkasi aitobiraki ompaka naaki Uhuru mbala ajoki ashomo alo amu aipoto irmaasai. Woi ama larin 20 nai tenaaku ena kaunti e Narok. Ijo kaja meeta enkiti nikidung. Enda taadi agira aikilikuan. Mama kajito kayau industry e kule. Ore kule imirta oshi taata amiraki KCC. Nemirakini Brookside. Nemirakini kuna kulie naaji Linda Masiwa. Kajito oshi ore peekuata orgavanai linyi naa ore oltung'ani oyieu nelotu aramat ena kaunti naa oltung'ani okojo kai doi kinko peekipik iltung'anak aapik iropiyiani mbenia. Naa ore peekisha nai factory e kule naa kilep lita badala oonchilingini 35 nelo mpaka shilingi 50 ashu 70. Ketudupote kuna tasati naa ketu. Nejia sii etii kulo turruri. Adikito oshi ake egira alejentai. Keetai iropiyiani olturruri, Parisio Onkore, etii Nairobi, kayieu naomon enda ajoki ore tekuna bilion 12.5 kayieu nelotu aitayu bilion 1. Naitamanaa ntomonok entoki naji table banking. Tiatua kila ward nekeeta ropiyiani enyenak naji noontomonok naapuoi metaa keeta entoki naji revolving fund. Peekinyoroto lo maasai aasaki ate esiai amu ore ena siai norpayian ake irreshu mpaka nelotu naji toning'o maawaji easisho ntae mtiuan enda lang' orpurkel. Ninyoroto aas